Hello muntina namite ho josi limna kahin nei kiron chule tu ni kho bulte ni sim som ni lagup sang ni le som ni langa din jong Thusoh chum ho anangai kitawiti Jani kho chun Kokizo Councilin Kokizo Leaders Consultation on Political Roadmap kiti kinkun VTI Auditorium rangkai mona ananeun hitol han chun ke ho khom na phon do na jong ananei pe ngalun Hichi ho cho hele KJC vision thil nge ke bulphu na chule nge na hi Kokizo na mite dinga India dan pinoya ke vai hom na chom nei ding Government of India in phatip khat sunga political roadmap khat agun diu hichu separate administration agun pi diu ti hi asei bena wachun hichi separate administration hi India dan pi dung zuya Article 239A noisa Union Territory with Legislature hi han ti hi KJC in kiloi khom na akibul phu naw aseina wachun Kokizo nam mi te thiltu mu ahina dia kilung to ta to khom ding ti ahin hiji chun stakeholder sum hi han central government hi jong le ke ho bidding in kiman san aki jinge ati Thusoh na sei ben a chun mai theite to ta sa chole gamya ki khan aki hitan hiji chun central government in kathil ngeu SA hi gel khona nei han lang agang theila min su bul hi han chole stakeholder zo sen jong hiji ki vai hom na tum chamna chole thudi mu hi na dia apan la naw kiloi khom na dang hon jong ki thopi na pi chi divin jong tipna an nei na hi alang khan in meeting ki cheya KJC spokesperson ginjan mi pi head dinga thu phone anei na chun koki cha ten tu lai ta gamsung buina to ki mena ithil nge ole ithum pi pe no atuma ki vai hop na hi central government hi nga nge na ki nei sa no to a hi na tin thulu na akilan chule action plan chum mala ding dan ho jong sei khom na an nei win hi jong le hi ho chu ola KJC mi pi te he theidia phone do na a hin nei diu a hi dan jong Thusoh chun asei na hi Indian Army Director General of Military Operation DGMO Lieutenant General Rajiv Hai Nikhoni Sungcham dinga Manipur ahung kholjin to kilhana security din mun velvet le Indo Myanmar vel han nei Lieutenant General Rajiv hi Monday ni khwa chu Manipur hunglung a hetan State Om Sungin Manipur Governor Ajay Kumar Bala le Top Officer Bana State Security Advisor Kuldeep Singh Chief Secretary le DGP jong anake mupi na hi Army Thusoh na sein a chun DGMO kholjin hin Army le State Officer ho kithu khoma Manipur sung chamna le lungmon sakit na ding le mi pi ho lungmonga khosa ki theina ding lampi khara hiati State sungin DGMO in Indo Myanmar vil na anei to hlonin gamgi china ki gut na le khanto machal na ding na ke tong ho velha na anei na hi chule gamgi china Indian Army ho ki gut tup dan jong velvet na anei na hi Koki Student Organization Sade Hills in Achi Sanikhwa Senapati District Student Association SDSA Hon UPS spokesperson Aaron Kipgen Analam Tinova Tudo na hoilo ta abol na banova chan hoilo ta anapo do khumu dem na sang ta anei vinahi Pu Aaron Kipgen hi Director General of Assam Rifle to Kimoto dia chi a hi bovin hichi hi angaiza jing kharahi hichi routine travel mai khat SDSA 10 a hi lo lam ta in thu athe thangovin boina di lo be khat thu pi ten asai zovin gamkei sunga tension sa no mai a hi bovetin KSO Sadar Hills in SDSA ngona anizina hi hichi hi Indian government le SOO noiza thing noi ho angaiza akimu khomji naw a hi bovin SDSA teng on di lo chu Assam Rifle ho mama in hilchit na anapita na hi KSO Sadar Hills in Simlai ho to ki sei khalo political dialogue SDSA ki kum do na anayuvin SDSA 10 phatlem apo do ujong KSO Sadar Hills in nasata in do na apolovin hi NSN IM Lamkai Muiwale Simri Hojong Sepe Hogaria Arms Pumin Avale Le Jiwin Hinla Hiti Chun Gimnate in the ball ngai povin Hijita Bong Chan hi Simlai Kiloi Khom na khat ball dia kilom hinam tinjong do na anayuvin hi Security Force Ole Thal Choi Ho ki kop thua SDSA in nasata gel khona anei a hile ipi bola NSN IM Lamkai ho Security Force on escort abor pedova chu tu banga lunghang lo hiu ham tin jong KSO Sadar Hills in SDSA do na abol kiri na hi
Hito kilhana apoy mo lo be Thusoh sangsa lova simlai ho boina to ki sei ho zo boi piding in KSO Sade Hills in SDSA a hil chaina hi alangkhana hoita ki sim tu sela Senapati District Women Association le Paumai Naga Women Union Thusoh ko tu in don bu na a hin ni jina hi SDWA le PNM Thusoh hi achi sa February ni sim som ni raninia SDSA te sim thu simpan sa hongki ji a hin hejong le heji Thusoh te ni hin tu din mona thilum dan he thim lo na zo ata alango a hi tin ko tu in don bu na a hin ni jina hi tu chana Manipur Turgal boina panpi kanei povin zawjong ka zaw pove tia seijing ke nam mi te hin a neutral hi naw a pe chawwa nam khat chunga nam dang khat mau pisa panglo din ko tu in avelin hil chana abolin hi Special Court NIA Manipur hinga National Investigation Agency NIA in Yaikhom Tondon ba thudo theina dia court hinga phalna angeu zan hi chun Korean anaphal pi tawina hi he thei khat chu Yaikhom Tondon ba hi Special Jir Nagawa Songkul tanga hin ama hi a hi le February sangni le somni lenga labula chu Assam Police in anamar wa hi ama hi achi sa November ni sim som la thum sangni le somni la khat ni khwa behing ko ma silsi khwa 46 Assam Rifle convey ki bulu na jaw dinga gin mo hi Special PP NIA in NIA Special Court he sa dung zuin Yaikhom Tondon ba singa hi le Hozai District Police in Lumding Police Station Hoyai District Asama FIR ki zilut pansa amaru a hi dan asejin tamu Myanmar PLA kema training chai sa chule November ni sim som la thum sang ni le som ni le khat ambush bol la azong panla hidanin ata dangin hi hito ke hlona NIA in Special Jir Nagawa thudo nei theina dia phalna ange hin hechi thu hi Special Court NIA Manipulin angai tu zo nungvin thudo na nei theidin phalna apiu vin hi hechi ambush to ki sei hin central government in gamdang ki gol lam a hello dano le gamdang ho khud nung hidinga ginmo theina ding poiti an sei kha saw a hitan ambush so zo ti lai chun India media khan khatin la China thupi banga thingnoi ho chat lo hedi win aging mo win akhuti lai ta chun People Liberation Army Manipur PLA le Manipur Naga People Front MNPF hon amho khud nung a hidan ana phong win hi ambush na chun Assam Rifle convoy ato sepei ngale milham ni aki gomin mi segi athin sepei gu aki sukha in athila achun Colonel VT Prathi commanding officer Khuga Battalion Assam Rifle azile achajong azawin hi Arambai Tengol lam kai hon janil ha langchun Governor Ajay Kumar Bala anaki mu piovin memorandum khatjong anapilu ngalovin hi Governor to akimu to zo wachun Arambai Tengol PRO Tichu Public Relation Officer Robin Mangan Khoirak Pamin Thusoh mi ho hinga arm surrender process aki chai chaile National Highway zo si ki hongding a hitin Governor assurance APVT anasisina hi Governor to akimuto sungawachun Arambayan memorandum anapilurin hechi achun border fencing sangkhat zaku somala khat besira mangcha NRC chilha piding illegal immigrant josi nung solding SO la do ding SO pal ke thingnoi ho chunga action khota la ding kani le josi su sitting illegal immigrant ho SD status la do piding village volunteer ho le Arambai Tengol ho Agency Commission Tribunal ahilo le Korean zong amat thelo ding thinglang le phai chama MRL le LRX sangkhat zakko somgup ke bangchana chi piding chule meite ahilo le mite ho SD status piding ti ho hi Jani Khochon Lahhom Area Churches Leaders Prayer Fellowship Lam Kainan Asom la ni channa Lahhom Area Churches Leaders Prayer Fellowship and ngol taw na chu Al Saron Phai EOC hobung mona pusei kamwai phei Al Phai ko speaker hinan pathin jalin gamsunga hobung chum suma kun taw gur hole holam kai ho to lor hingta en kin gun manzo ane hi kin gun hang pi a hi le phachom to in minthang Prem Nagar Church Secretary apangin boy khu leima khu
pa do lun ti khowai phei nu khol pi mol hoi ne thin pau al mission veng le pa thin jang al saron phai ho chun mi pi pathin wa choina lama analam kayun phat han do na upa ho mang chairman khunkhu Christian church in anijin chuzowin pu ase salem tho thangin mi pi lim na anijin mai cham upa kamlam al champa in hlan do na anijin upa pau nei khu ormun pi si le upa lermin lin chairman pi mording Christian church in tauna alam kail hanin tauna point min pha thei ho chu a hi le Kuki in P MLA minister le CSO leaders holding Thusoh ho nampi sipai ho le volunteers holding separate administration mu theina ding India vai pu milin milal holding khole weng nung chen ki jing theina ding lakku LAPC LAWW le langsunga khamna theja ki borjing na lai hon adala theina diu lagaw mang thai ding hon hin na ahin ki mu na diu Christian chen khompi Manipur naga ahilo le milong ho to boina umlo na ding ti hon lungil ta in pathin hinga thum na ananeun chule nulun ven kim saran phai nu he hing le aloi nu nunga cho chong le nunga ning pi chule hoi them le thin lungle nin taw khom sunga pathin wa choila sa na aneun pastor pau kai hingjang TBI in ki pa thu seina anein heto hon chun pha zo si khum kha taw na upa holun OPCC in anejin asom na ni chan na deimahung area churches leaders prayer fellowship an ngol taw khom na chu khum kha an hitai Inspector General of Police Operation Emmanuel K. Muiva IPS Sun Manipur Police Department IGP kun Additional DGP in Anakai Sang in hi Head Dikhatsu Amahi Achisa Kumsang Nile Somla Sigyatsu President Medal for Meritorious Service Song Anakisana hi Geldo Theichu Achisa September Sang Nile Somnilali drone bombing to kisei kesu Central Investigation Agency ho khudap pe do na dia phun do na chu amahin anane hi tu ni khwa dinga Thusoh Lahhom chum chum ho in phun do thiu hi chan chu hi tan ti